I evo nasmijano je društvo pred mikrofonima. Kao što smo i obećali, sa nama su večeras članovi novoformirane grupe iz Podgorice. Grupa se zove Jesenjin. Jedno divno ime, ali boga mi i članovi grupe ništa ne zaostaju za imenom. Dobro si upamtim. Čio sam ja, ali to osnovno Jesenjin, fudbaleri, ali slično to. Sa nama su večeras, prvo dajemo prednost dami, Svetlana Kalezić-Radonjić. Ćemo li samo ovo Svetlana Radonjić? Ajde da učinimo i to jedno. Vokalna, izvanredna vokalna solistkinja i druga dva člana, Igor Perović i Slaven Ivanović. Nadam se da ćete si lijepo sjećati sa nama i da ćete doći do riječi što se mene barem tiče. Ako me Čajo ne ugasi, hoćemo li Čajo sad o grupi, Hajmo. Koliko ukupno ima članova grupe? 5, jel? 6, recimo. Neka bude 6, da ne škrtarimo. Da li Igor Perović frontman grupe, jer ste dali ipak primat da se žena pita u grupi? Svetlana je frontman. Tako, svaka čast. Sjećaš se, Čaju, šta sam ti rekao za Svetlanu, da nisam u životu naišao na takvu ženu koja tako precizno slaže stvari. Tvojih riječi se čovjek uvijek rado sjeća. Kod kuće sve pod konac. Da je sve pod konac. Inače, Dejan ima fobiju od geometrije. Jes. Jesenjin. A što nije Majakovski? Zašto nije Majakovski? Pa to je dobro pitanje. Koliko smo, Igore, razmišljali o imenu? Sigurno jedno pola godine. Ako ne i celu godinu. Ako ne i godinu dana, imali smo spisak gdje je svako od nas dodavao predlog i na kraju smo išli sistemom eliminacije. Majakovski nam je nekako djelovao previše u skladu sa njegovim izrazom, previše ekspresionistički, previše buntovno, a Jesenjin zbog samog imena, a i zbog te povezanosti sa riječju jesen, djelovao malo mekše i da kažem slovenskije, ako uopšte postoji taj komparativ. Dobra kopča za zvuk koji imamo, jer ono što radimo ima izvjesni slovenski prizvuk. U tom smislu nam je bilo važno da ime bude također iz slovenskog konteksta. Planirate turneju po Rusiji, ja tačno vidim. Gdje je Ukrajina, Bjelorus, to se uklapa i ova moja frizura, tako da smo već završili pola posla imenom i frizurom. Svi ste vi sa bogatom muzičkom prošlošću bili u raznim grupama. Kriminalno prošlošću. Ja sam. Slavene, Recite. koje sve grupe kriminalne? Davno, 85. četvrte iz gimnazije, još dok smo pravili grupe, pokušavali da nešto radimo po titogradskim proljećima, ali standardno su bili problemi, nismo mogli da se organizujemo, nismo imali prostorije za svirku. Evo, instrumentima da ne pričam, iznajmljivali smo iz muzičke škole. Bila je Elektropoda, Kran, Fata Morgana, ko će se sjetiti svih grupa, Ambisa, bilo je nekih novih koje su vrlo kratko trajale, jer smo se brzo rastajali samo zbog uslova rada. Nismo imali, iz podruma su nas izbacali, tjerali, kad nas vide s dugim kosama i s gitarama, ljudi, mičite se od ovih ludaka, tako nam je bilo. Hašari. Da li ste vi živjeli od muzike? Ne, ja sam samo uživao u muzici. Ne vjerujem da ću ni sad kad nisam do sad. Igore? Znači, 90. godina prvo klubski band Sestre Marks, koji je iznedrio jednog Vladana Popovića, popa bubnjara i producenta Sergeja Četkovića do nas. A u tom bendu smo se upoznali Nebojša Đukanović i ja. Onda je ta saradnja nastavljena kroz grupu Grim 10 godina. Negdje 2006. godine, čini mi se 2005-2006. Paralelno sa Grimom, Svetlana i ja smo započeli saradnju kroz grupu Krug i evo sada Jesenjin. Svetlana Radonjić bez Kalezić. Valjalo birati, neka si časlava. Igor je već rekao nešto o mojim muzičkim angažmanima u prošlosti. Oni, za razliku od ostalih članova benda, nisu bili toliko bogati. Ja sam se muzikom bavila od svoje 16. najviše u saradnji sa Mihom Radonjićem, svojim suprugom, sadašnjim. Nadam se i budući. Navijamo, naravno. Vidjet ćemo od spota zavisi od spota, da, pošto nam on radi spot, ako ga završi na vrijeme, ostajemo u braku, ako ne... Moram da priznam da ga uvijek opomenem kad ga u gradu vidim s drugom. Uvijek. Hvala ti, Časlav, veoma si uviđao, mnogo ti hvala. Dakle, od 96. do 99. smo Miha i ja intenzivno muzički sarađivali. Da ne bude zabune, u emotivnu vezu smo ušli prije toga. A 99. godine ja pravim pauzu, odlučivši da se posvetim akademskom obrazovanju. Tih par fakulteta nek se nađe u životu.
Međutim, baš vrijede. 2005. godine Igor i ja smo nekako ponovo, s obzirom na to da živimo u istom kraju, možda bi se moglo govoriti o nekom momišićkom muzičkom krugu, jeste, došli na ideju da počnemo saradnju osnivanjem kruga i spajanjem sa još nekolicinom muzičara, prvenstveno braćom Miljanović, Draganom i Draženom, vokalom Draganom Prelivić, bubnjarom Vladom Popovićem, stvaranjem grupe Krug. Mi smo postojali u suštini dosta kratko, možda nekih svega godinu dana. U tom sastavu, da. Nakon toga dolazi ponovo do uplitanja viših sila, što porodičnog karaktera, tako da tu opet dolazi do jedne duže pauze. Međutim, cijelo vrijeme smo, Igor i ja, zaista bili koja se nije mogla vidjeti rezultatom u medijima i tome slično, ali jesmo bili u jednoj vrsti intenzivne komunikacije muzičke, tako da je ona konačno evo sada uspjela da dođe na dnevni red od raznih poslovnih i porodičnih obaveza i možda se i u tome krije odgovor na pitanje zbog čega se ne može živjeti od muzike i ako treba da odradite sve što je potrebno za život, a kada će onda to muzika doći na red. Pa evo vidite da u našem slučaju je bilo poprilično pauza, u mom posebno, ali rekla bih da te pauze nisu bile zapravo prazni prostor, nego zapravo jedan prostor zrenja, jer su se desile neke promjene u nama u muzičkom smislu kojih nismo bili ni svjesni, a da pritom nismo aktivno radili na njima. Tako da je to vrlo interesantno pitanje ako se bavite nekom umjetnošću, pa čak i ako ne radite aktivno u smislu prezentovanja svojih umjetnina nekoj javnosti, da li to znači da ste vi sasvim neaktivni? Ne. Jer dakle tu postoji onaj podsvjesni dio vas koji dalje nastavlja da radi. Tako da vjerujem da je svaka pauza u suštini jedan dobar test da se prečisti ono što je u vama, da shvatite a čime to želite da se bavite u muzičkom smislu i prosto da neke uspavane snage nađu vremena da se obnove i da se probude kad im dođe vrijeme. Evo što čini škola moj čovjek. Mogu ti reći da dičim se, nisam znao da imam ovako riječitu snagu. Ja sam zaboravio da pitam Svetlanu, pošto se nismo vidjeli jedan period, da nisi među vremenu još neki fakultet završila, znam šta je po struci, znam da je profesor. Pa evo mogu ti se pohvaliti eto, da sam docent, eto, to je to. Cement docent. Sad je moja docentura zacementirana, tako da. Čekaj, Igor je pobjeda, jer se... Ne više, sad sam u privrednoj komori, ali i dalje novinar. Grupa je tako se dobro namjestila da, mislim, ovdje uspjeh 100% zagarantovan. Znači, fakultet Univerzitet Crne Gore, privredna komora Crne Gore, Slavene. Bivša pobjeda. U grupi si basiste. Da. Jer markantan fizički, što sumnjam da si u pozadini. Znaš kako, meni je najvažniji bubnjar. Iako se mi ne vidimo, ali smo vrlo bitan dio tima. Ko je gitarista? Naš bivši, u stvari nije bivši kolega iz Pobjede i on je napustio Pobjedu, jeste troje nas iz Pobjede. Pa jer je ostao u Pobjedi više. Kad sam napustio Pobjedu sa ovim kolegom, ajde Gile, uzmi gitaru, ja ću kući kod mene da probamo nešto, da vidimo možemo li što da radimo. I onda sretnem u Del Igora, ajde probamo nas troje nešto zajedno i zabave. Malo po malo, sad bi nam trebao vokal, sad bi nam trebala još jedna gitara, sad ovo. Već kad krene točak polako da se vrti, neke stvari koje se nisu uklapale smo eliminisali i onda smo ostali opet bez vokala, bez bubnjeva, bez ovoga. Rekao, ljudi, možete li, iz ljubavi da radite nešto? Pa rekao, dođe, ako ne dođe da smo zdravo i bez njih ćemo preživjeti. I onda Igor rekao, ja imam neki materijal, imam i ja materijal, ajde preslušam, razmjenjivali, slušali. I kao građevinski radnici. I kaže mi, znaš kako, pričat ću ja sa Svetlanom da vidimo. Samo rekao, ne možeš oteti me, bilo nemoj, rekao, ako ću da se ne težem kada sam ovom puti. Znaš, odmah nemoj, pusti me. I onda je došlo do prve probe i sklopili smo se i nastavili sa radom. Hoćemo li da čujemo pjesmu? Ovo je vaša prva pjesma i tako? Da, prva kojom izlazimo u javnost. Igorova ideja, pjesma u cijelosti, njegov autorski projekat, tako da... Za uvijek još jedan dan života.
skroman. Igore, ti si snimio ovu gitaru koja praši, koji je još instrument, priznaj, nećemo ti ništa. Ja sam počeo kao violinist, pa sam malo učio klavir, to jest nisam učio u školi klavir, nego sam imao profesoricu violine koja je provalila da ja volim klavir. Ili bila mlađa profesorica ili... Pa s obzirom da sam ja imao 6 godina, to mi nešto nije, ali bila je mlađa u tom Moj čaj, čuješ ti ovo sa 6 godina. Počeo je sa 6 godina. U grupi Jesenjin hoćeš da snimaš gitare ili ćeš i svirat gitaru? Već imamo spremne za studio. Dobro. 4-5 pesama. One su već osvirane. Ali do albuma, ko zna šta će to da se desi. S obzirom da si dugo godina radio u grupi Grim, sarađivao sa Nebojšanom, koliko je sad to uticalo što se tiče ovih tvojih novih kompozicija, koliko tu ima grupe Grim? Čovjek ne može da pobegne od sebe. Sa Nebojšanom sam dosta toga naučio. Taj neki gotik zvuk koji on neguje, svakako je uticao. Bili ste isto originalni, to vam se mora priznati. Ali dobra stvar je što ja, dok sam pravio album grupe Grim Neomeđeni, dok sam aranžirao stvari, davao mu zvuk, nisam slušao gotik muziku. Nisam slušao te skandinavske bendove koje on preferira. I onda mi je on rekao, dođi, sedi i sad ću da čuješ ovo na strani način. I ja slušam i kažem ubogati. Znači, ja sam kombinovao sa njegovom gotikom, kombinovao sam neku Vizantiju, kombinovao sam neku Makedoniju, kombinovao sam neki balkanski zvuk. I tako je nastao Grim. A ovo, mislim, Jesenjin je neka evolucija. Znači, nije revolucija u zvuku, osjeća se tu i Grima, osjeća se tu možda sad i više te skandinavske scene nego što se osjećalo tokom Grima. To je sad u meni... Nije ni toliko veliki period prošlo da bi moglo nešto radikalno drugačije govoriti. Dobro slušaj, pa ćeš čuti, daj mi zaborav za grijeh i oživi ljubav što smo ubili, dođi i s name izbavi. Slovna laž i zavedi razum da se ne buni, dođi i kraj mene budi bar za uvijek i još jedan dan. Ima i balada. Dakle, one su sve različite, ali imaju taj neki faktor objedinjavajući spoj nečeg što je moderno, pomalo alternativno, na drugoj strani nečeg što skoro zvuči tradicionalno i pomalo arhaično. Tako da je taj neki spoj vizantijskog prizvuka ili slovenskog prizvuka i rock tvrđeg zvuka, što povezuje sve ove kompozicije, makoliko one među sobom bile različite i po energiji, i po ritmu, i po temama kojima se bave, nešto novo i nešto drugačije. Ako je ranije u mom izražavanju vokalnom bilo možda nekih stega, one su sada nekako nestale. A da me pitaš kako, ne znam. Prosto nekako se samo po sebi desilo, tako da vjerujem da tu život odigra najveću ulogu. Prosto vjerovatno se trenirala vičući na muža ili tako da je sad specijalno je sve, da. Vidiš, tu si u pravu, nije mi to palo na pamet, ali ja sam zapravo odazivajući svoju djecu svakodnevno imala razne vokalize. Mislim da si ti ponudio odgovor na pitanje na koje ja zapravo i nisam znala da adekvatno odgovorim. Hvala ti, ovo mi je ovako vrlo prosvetljujuća informacija. Ti si novinar, ja ovo muzičar, je divan primjer da čovjek i kada misli da nešto ne zna, da dobije odgovor. Bravo. Od nečovjeka. Nisam se nadala ovom nastavku. Poštovani slušalci, samo da znate da je Časlav napravio nevjerovatan, neverbalni gest. Jeste, inače rođaci smo ja i Čaju, to samo šala. Malo sam mu rekao, odnosno na što je on meni izlazice. Prema tome... S obzirom da su svi jaki kao ličnosti, formirane kao ličnost, kakva je raspodjela u samom bendu poslo, ipak bend para, a opet za ne uzimate novac ili čekate taj trenutak kad krene novac da se počnete malo i svađati? Živimo za taj trenutak. Djelujete kompaktno i homogeno. Slavene, ti... A znate kako? Pa nije, funkcionišemo dosta dobro. Zovu mi inače gazda, čovjek za otkaze. Sad čekam neki sljedeći nadimak koji će biti vjerojatno malo rogobatan, ali glasit će ono kao dobro je, ali ajmo još jednom. Otprilike,
Što se medija tiče, ko tu obavlja glavnu komunikaciju, ovo što se ovog gostovanja tiče, lično smo ja i ti. Da li pa dobro. Ostali medijima i novinarima... Malo prije ste bili na vi. Jesmo li? Vi ti. Pa ja sam preuzeo jedan dio, za drugi ima Marija iz Vijesti. Dobro. Marija Vasić. Da. Dobro. Ona je preuzela tamo jedan dio, a ja u bendu brinem o tome, o okupljanju, o probama, o kablovima, to je moj posao. Samo dođite i radimo. Izvršni direktor. Izvršni direktor benda. Bez fotelja. Igore, kad radiš pjesme, da li prvo radiš sam kompoziciju, pa onda u razgovoru sa članovima se nešto mijenja ili... Sam. Otprilike pola pesama, od ovih do sada, znači nekih 3-4, su kompletno autorski moje. Na pola je stihove pisala Svetlana. Već sljedeći singl će biti pesma U predvorju od oblaka, koju je Svetlana napisala, to je nesvakidašnje zove. Ja moram da dodam za tu pjesmu da je njen nastanak, mislim, interesant. Muzika i tekst nisu nastali u procesu, nego je prvo nastao tekst, a onda Igor napravio muziku, međutim, način na koji je muziku uklopio u tekst je nesvakidašnji. I sjećam se tog prvog slušanja kada mi je poslao demo, to je nevjerovatno kada dođe do takvog poklapanja teksta i muzike, a pritom to nije bila stvar oko koje smo se dogovarali. To je nevjerovatan osjećaj estetskog zadovoljstva koje čovjek gotovo ga dovede na ivicu suza. I stvarno tu kao da dođe do neke vrste katarze ili umetničkog pročišćenja, jer je taj vid snažne emocije nevjerovatan. Mislim da mi je upravo zbog tog stepena snažne emocije ta pjesma i najdraža od ovih koje smo do sada radili, jer je Igor muzikom potpuno ušao u tekst i podigao na jednu još višu razinu. Na primjer, ako je tekst prosječan, muzika ga može učiniti boljim. Ako je tekst dobar, ona također može da doprinese još njegovom boljem kvalitetu. Ovo je definitivno taj slučaj. Emocija koju ta pesma nosi da je ovako nesvakidašnja, ona i ne pjeva o običnim stvarima. Ona pjeva o onostranosti. Tako da li je to vaš prvi tekst u životu, jeste se bavili? Kako onostranost? Je li to nešto u duhu događaja? Ne u duhu događaja koji će slijediti sada sa ovom paradom. Moram priznati da me ova igra riječi ovako oduševljava. Znači, je majstor. Znam. Svetlana, znači, bila si gost par puta u programu, povodi tvoje nagrade. Kod tebe stvarno skromnost vrlina, nosila si, da kažemo, ordena i spomenice. Pa, s obzirom da si se bavila poezijom. I bavim se. Sam dobro zapamtio, čak si bila ambasador za mlade pjesnike, je li Jeste, to je jugoistočne Evrope. Pustinju. Sad dolazi ovo pitanje. Ta vrsta poezije. I sad, kad ste uradili tekst za grupu Jesenin, koliko su u vezi? Pjesme koje nastaju kao tekst za muziku, one po prirodi stvari moraju biti komunikativnije. Dakle, one ne smiju da budu previše zatvorene i nerazumljive. Doduše, ja moram priznati da tu nisam napravila prevelike ustupke, tako da rekla bih da ti tekstovi posjeduju jednu finu mjeru između onoga što sam ja već do sada radila, ali i jednog blagog popuštanja stepenu razumljivosti. Muzika je učinila svoje, tako da i taj tekst koji je, kao što ste primijetili, svi tekstovi koje slušamo, u 99% slučajeva bave se temom ljubavi, u 80% slučajeva bave se temom rastanka. Od tih 80% slučajeva nekih je 60% tema bijesnog rastanka, a 20% slučajeva tema melanholičnog rastanka. Dakle, imate vrlo sužen repertoar tema, a valjda u ljudskom životu postoji još nešto. Ja se najbolje opjenim uz tužnu pjesmu. Ja? Pa ne pravit ću ti ja par pjesama. Slavine, članovi. Znači sve stoji i sve bi trebalo da krene po završetku snimanja spota. To je neka stepenica kada. Znači od spota zavisi sve kad se da bude. Jer mi čekamo da se to odradi. Ako treba da se dosnimi još nešto, ok, se to završi i onda već idemo u neku malo žešću varijantu i napadačku. Invazivnu. Zauvijek još jedan, tad znaj, sve uvijek.
vapi. Koja je to publika kojoj će se obratiti grupa Jeseni, s obzirom da je situacija takva da je ova mladež potpuno kontaminirana što se muzike tiče. Sad gdje vi tu vidite otprilike da su to baš studenti tipa filozofskog fakulteta, pravnog fakulteta, intelektualni dio ili ko što dohvati, što se kaže? Sad ću ti reći da je nešto gledajući na našoj stranici ljudi koji su preslušali, znači različitih su doba, od različitih i sklonosti prema muzici, iskustva muzičkih i tako. Znači nemamo određenu grupu ljudi uopšte, znači slušaju nas recimo ljudi od 30 godina, ok. Međutim, tu je veliki raspon u godinama, tako da Bićemo kao politikin zabavnik od 7 do 107. Da, tačno, od 7 do 107. Tako, gledajući, pošto imam tamo u kući podatke, sve o tome, ja sam očekivao mnogo užu lepezu za ovaj stil muzike, jer je dosta neobičan za naš prostor. A onda druga stvar, što je u ovo vrijeme trovanja, ovim turbo folkom i tim uža, ja sam o tome neću ni da razgovaram, to mi je više i odvratno pomenuti, a ne pričati. Onda sad, tu je došlo do ovog pitanja, znači desilo se nešto što nismo očekivali. Opet imamo oko 2000 pregleda već pjesme. Bravo. Znači da je to opet cifra za Crnu Goru i za opet kompletnu scenu crnogorsku. Znači ne pričam za dalje, pričamo o Crnoj Gori. Znači jedna dosta zanimljiva brojka. Tako da je sad ostalo na nama da svu tu svoju ljubav koju imamo prema muzici, ako budemo sposobni da je prenesemo i na druge ljude, na naše slušaoce, jer ima dosta ljudi preko Facebooka, naših fanova, tako da kažem, koji me pitaju kad će spot, kad će svirka, gdje ćete svirat, molim vas, javite nam obavezno. Naravno, svima ćemo javiti kad dođe do toga, ali prvenstveno su znači rad na singlovima, album kad dođe, ne gori nam nigdje, nije trka, možda ćemo u nekim stvarima malo pogurat, da bi, opet da ne čekamo sad, evo to radimo samo iz ljubavi i to je to. Opet poraditi na imidžu, na marketingu, te sve stvari moraju da se odrade da bi postigli stepenicu po stepenicu da idemo. Znači to su neki uslovi. Koliko se vas razumije, znači publika će se prilagođavati grupi Jesenjin, tražiti u njihovim pjesmama nešto za sebe, a ne grupa Jesenjin široj populaciji. Pa to je suština. Vrati, blagoslovna laži zaveti, razum da se ne buni, dođi i kraj mene budi bar, zauvijek i još jedan dan. Vidi li grupa Jesenjin sebe na nekom od festivala? Pa evo razmišljamo o tome. Tu imate iskustva, ne možete reći da niste učestvovali na festivalima. To je tačno. Ja dobro sjećam. Pa razmišljamo o tome, gledamo da li se ovo što radimo na bilo koji način može uklopiti u filozofiju festivala. Jer kad kažete da idete na festival, to podrazumije i festivalsku pjesmu. Ovo što mi radimo sigurno nisu festivalske pjesme, ali da pogledamo da li nešto od već postojećih numera može biti blago umekšano tako da prođe kroz usko grlo festivala. Vidjet ćemo. To bi bilo dobro prosto kao jedan vid popularizacije, ali ako bi to značilo pravljanje nekih radikalnih kompromisa, ne znam da li bismo bili spremni na to. Zato što mi u ovo i nismo ušli iz potrebe da živimo od muzike, nego prosto iz čiste ljubavi prema njoj. Tako da je ta pozicija nekog ko od muzike ne živi u suštini pozicija slobode, a vi u toj slobodi dobijate zaista odriješene ruke, do duše sa druge strane postoji
i opasnost da se u toj istoj slobodi izgubite. Jeste, tako da je vrlo važno pronaći pravu mjeru između te dvije krajnosti. Sigurno bi bilo dobro jer su festivali u medijskom smislu jedna dobra odskočna daska za dalje. S obzirom da ste već ljudi koji imate svoje porodice, kako uskladiti te obaveze? Krenuće svirke, a svirke traže i dosta vježbanja. Kako tu mislite da se uskladite? Pa evo vidjet ćemo, ovo za sada je išlo dobro. Preko Skype-a, vježbate svi na Skype. Tačno je, svi imamo porodice, svi imamo obaveze, ali gledamo koji bi to trenutak bio kada bismo se barem jednom nedeljno mogli okupiti, da imamo probe. One su najčešće nedeljom, prosto sticajem objektivnih okolnosti, a što se tiče snimanja, tu gledamo kada imamo slobodan termin u studiju i onda se trudimo da svoje obaveze prilagodimo tome. Probe jednom nedeljno, nakon naporne radne nedelje u nekoj potpuno drugačijoj priči, jeste prosto susret sa puno radosti. A tamo gdje imate radost, vrlo dobra osnova za nešto kvalitetno. S obzirom da si univerzitetski profesor, kako studenti gledaju na ovo? Poznata si kao pravičan i oštar profesor, što ja znam. A možemo i da pitamo i na kojem faksu? Možemo. Pitajte. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Kako je bila ova poduža pauza, ove sada generacije koje su pod mojim patronatom još uvijek ne znaju za ovo što se dešava. Mislim, ako su i saznali nešto iz novina, još uvijek nisu imali prilike da čuju. Tako da se na časovima pravimo da ni ja ni oni ne znamo ništa o svemu ovome. Čak mislim da im je možda na neki način ovako neobično i simpatično. Ono što me raduje je vidim da je taj spoj naučnika i neko ko se bavi muzikom zanimljiv mojim kolegama i da to podržavaju. Tako da me to raduje zato što za ovaj prostor Balkana i uopšte za prostor Evrope, kada ga recimo poredimo sa prostorom Južne Amerike, mi smo u odnosu na njih ljudi koji su skloni da stvari svrstavaju u kutije. Pa, ako je neko muzičar, on nikako ne može biti slikar. Ako je slikar, nikako ne može biti pjesnik. Ako je pjesnik, nikako ne može biti naučnik. Ako je naučnik, nikako ne može biti, ne znam, zaljubljenik u brodovi ili tome slično. Znači, prosto imamo tu potrebu da svrstavamo ljude u kategorije i da im ne damo iz te kategorije da mrdnu. Tako da me raduje svaki iskorak, bilo to u vezi sa mojim slučajem ili u vezi sa bilo kim drugim, gdje vidim da su ljudi prosto proširili neke doživljaje drugih i da im ostavljaju mogućnost da se izraze u svemu onome što ih raduje, što je u skladu sa njihovom željom ili voljom. Tako da ljubi se s ljudima, pa idemo. Ništa. Još jednom hvala vam na gostovanju. Kada budu nove pjesme, novo gostovanje, znači dogovorili smo se. Dogovoreno. Dragi slušalci, hvala što ste nas slušali. To je bila grupa Jesenin iz Podgorice, a o njima ćete, Boga mi, mnogo više čuti u narednim mjesecima. Zauvijek još jedan dan